Jantırı. Ау. Adamın jaksına dil, attın jaksına dil öşönde negatif fikir aytılıverdi da. Sara. Yeni Karabayır'dan çoğunu da kantkenden kedipka tem beriş gerek. Onu bizin örende anın senasına at ketmedi de. Lemal jakşı bu jamanbı tem beremiz, biz satalbaytaz kanday pul. İyi çoğunluğu da yok. Onda şu at çok iyi. At çıkar satmalar tam beriş gerek. At çaptırığına hem tam beriş gerek. Kırgız özümüzün жылkыбызды bağlabay çukuy versek bolboy. Jakşı jagyn aytyp koyuş gerek. Navroz şundan pulunu alıp köbeytiş gerek şu. Эң туура сөздү айттыңыз да. Бизде азыр бири-бирибизге колдоо болбой атат да. Азыр бул жактын аты жарап жанагындай болуп атса, мына жанында отурган менин атым күчтүү дей турган заманда жашап атабыз да. Şu misalı Çok men. At çok az. jakşı atkan misalı Baktilek'nin atı jarabasa men put toza koysam bile menin atım aşıp ketkendey sezilip jamandayız da. Ha. Bunu kundala maktayıver böyle. Yeni gideden aşıp kalar. Ha, туура. Assalamu alaikum. Bu köle koyup turgo. Sahip. Gel atabızın da. Sekin. Bayraka kandaysiz? Sekin. Gez jantara. Dadilsiz kandaysiz? Yaxshimi? Tinchmi? Boshi yaxshi hozir? Qandaysiz? Oo. Qandaysiz? Zo'r. Salomat. Qandaysiz? Siz Alloh keleli desek, Qo'chqirtaga ketib qolsiz. Do'stum çalıp kaldı da. O komiteringe gelip çaldık bir çalaylı. Öz Alloh keteli desek, nari ketibsiz. Sarı? Sarı jurt. Sarı. Yaksak Allah'a şükür. Gelsinler şu bizden çoğalgan yerler şu da. Ya biz bunda Caylo'dan geldik. Takla bizi. Onu toksun. Şova sürüyor. Yakan sözü söyledim değil mi? Şu gayet Yok deşense ortaya mı? Hayır tutan cahit. O biraz malcayet. Doğru olasın. O. Bu bir yerde özgürlüğü bakın. Ensiklopediyani okumuşlar. Minesi. Göçkü boyunca. Göçkü boyunca Kırgızistan'da en çoğun göçkü uşul. 69 yılı göçken eken 7 kilometre kançayan 100 metre ol жазылған. Bunu Suzak rayonunun çegarasından az ol kırga çıkanda görüyoruz. Oşandan ötkende sen kök atarsın mı? Ova. Oşağa çeyin düşkende. Ayıldın tüyüne çeyin. Başına varıp toktağın. 7 kilometre aşığı menen. Mına uşul göçküler eken. Akkan eken de kadimki değil ha? Bunu dön ortada kalganda narağından bir yandan ötüp ketken. Yerde şu üylerde algan eken şu malı. Kalkon saraydan boğan. Bunu Kalkon. Yaka çıkal doğru aga. Maşına gelir. Maşına aga. Yaka sağ ol abi öyle. Buran mı oldu? On. Bir pagruş çıkıp geldim. Yol kaldırıp koyuş gerek ne özlem. Koroz. Bu üstüne salsa bulasılı. Bu işlerden narakta olsa da bir yerge deseniz bizim oldu da. Mo jaş balların bu arada toğda eken balдар olsa gerek ha? Oha tamam. 8 tane balası var da. Ömrün versin. Tolkun yaşıyla uylangan da. Ha. 18 tamam 20'ye jetpeyle uylandı da. Az mında karasan mıymandar kelgендей көрүнөт экен да, өзүнүн балдары болушу hem мүмкүн да. Futbol bir komanda kırdı. Ооба. Ne oldu? Kaçlarka? Şu dedik mi? Güzel değil mi? 8 olsun. O koyda alıp jetpeyle oldu. Bayla. Жакшы айгыр алдыда жүрөт, алдыга өтүп болду да жүрүң ака. Жарат да бу. Бир де Сургоyon тартканы келгенде Толкун ака маалымат бердиле. Эми койду эч кимге айткан жокпуз, бирок келсеңер кой соебуз дедиле. Ушул эки кой союлуп кетиши мүмкүн да, бир болсо. Сезип калдым азыр. Mana эки дос койлорду айдап кетет. Дөңгө каратып. Калган каткандар чөйүл жетип келди мына. Тема кандай? Кам жаксыңбы? Келип алдыңарбы? Sen de eva çıkmıyor.
Assalamualaikum. Qanday Emirbek? Yaxshimi? Salomat. Hozir bu yerda ko'ramizda. Kim Qarabayir, kim Polsha ekan. Podyumda. Daha kelayotganlar bo'lsa kerak hali. Nurmanbek aka. Ondan keyin Quvonch Sayibkir, doktor, lider. Mashraf aka. Mashraf akaning ortida в общем kuchtisi ketdi. Ayt aka. Ayt aka, ortingizda kim tanishtirib qo'yingchi? Tilek Palvan. Tilek Palvan. Bu qayoqdan keldi bu? Kamterinde. Kamterning o'zidan. Ondan keyin janağı Qaqi, baqi, UFC chempion. Juristni qarag'lar, Liboy yerda. Jurat. Ana, aralashib ketishdi o'zi. Tema Ömürbek. Yosh bolani tanımadım. Bu uloq chaqib yurgan bola kerak. Bu nachalnik deb qo'ygan Belg'ayar aka. O'zim do'stim, klassdoshim. O'zim qolib ketdim qo'y. Biz bir pasta qo'yib jet olamiz. Hozircha oldida lider ketadi, lider. Qo'noqlarni mashinalari. Taza marshalımdaki. Tugol aka. Tugol aka, orting'izdagi tanishtirib keling. Ortimda Bishkekdan kelgan Sultonbek. Ha, bo'ldi. Uqqan elim. Shunday ova, kichkina bosatganmiz. Oldida lider ketdi, Tugol aka. Ha, nereden bor bosqanlarini tartdim. Mana. Ulaşamadın balası. Karaxan'da neyse uşulda? Hazır kıyası kim? Can Töre'de. Can Töre degan inilizde. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam aka qanday? Siz yaxshi kelib oldingizmi? Yaxshi kelibsiz. Salomat. Qanday? Tinchsizmi? Yaxshi hisoblan aka. Ko'taring. Biz arkada. Va bu gün emi esте qalish uchun estelik qilib qaltirib ketayin. Büt, güçlü sayıp geldim baldары, atты düşüngön, atqa kızıkkan adamlar geledi. Bu İntımağaş uyuşturup atkan eken baldar birgeleş bari. Çakırıştı gelet ağzı bakalım. Bu sürpriz var eken aka. Ben birinci geldim de. Birinci gelip görüp kaldım. İki tapalvan, iki koydu alıp ketken. Oşo, kaçtı. Kımız bolğandıra da yer bolğanda kımız. Hem hazır. Kesin ödülü el bolğandı. Çıkıp araylıcı. Tugol aka. Bu Qaraxan jönünde söz kılaylı. Qaraxan değil mi? Kantip mağa sattınız. Men kimge alıp verdim bağırın nemi ököz soda kıldık. Ortada bilesiz da. Oo, deyin sonra. Bırak kanday oldu ayağı. Öte sonum. Özümde kaldı. Sen de kaldı. Mağa nasip eken ha? Öte berekeli жылқы dalsı. Qaraxan. Ulaqlarda şu. Başa söz kuruq aytpayt da. Palvan da jırgayt, attın esi da jırgayt. Sorun taşı jırıp maza kılasın. Aytkanız gelsin da ki. Ketedi. Ha lider arka düşüp kalıptır. Yaxşı tanıyalım o baldar. Hazır. Tanıyız. Tegizele tanıyız. Liderdi tanıdım, Aytı Mırza'nı tanıdım. Nurmanbek aka var. Ben baldar tanıyorum.
Tima gelipdir. Başına geldi. Bakalek cüret. Ha bak hele anam. Öyle tanışma. Kanvalcı gitti. Bu yeni zaten Sultanbek Bişkek'ten geldi atayı. Janagı Amanla akesi olur. Parij'de algan. Bola. Oşa Paris neyse şu ola. O Paris'i bir yürüge saldık. Oho, yürde jüre o. Öte küçük çıktı. Nasip kılsın. Basına soğuğu karmaz. Jaksa altı lira gidiyor. Aslı damına git. 9. May. Cengiz Bayram geldi. Cengiz Kutluqta Bayram'ın ötün. Jalp elde kutluktayız. Jalp ile 87'lerde kutluktayız. Kızlardı, inilerdi. Bayramlar kutlu olsun ha. 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık da günler öyle. Bağırın kutlukta biteriz. Şuradan faydalanın. Allah razı olsun. Hadi bir bakımı sıyıp altın. Baylap koyup dur. Dayadı. Emi kalgan çıkarlı şu üstüden bastım. Dep koydu. Başta öyle. Şunday görünüveret de basa gelsen sayın getiret. Karakaş ha? Burgaç iken. Torule. No karager torule. Erkeğe okşayt. Jele kılçıda da jantların. Cele. Cele degen de baylanat da. Jele olsun baylar. Kulun kıyınal atlı da. Joğaklar kıyılat, çalınat. Ondan da jakşı kendi. Arı basıp duratıyor. Kıyılma eşya. Sonra şunu çıkarıyor. Buna ağuy. Kavanozlar görüntü duratıyor bir yerden bana. Kavanın ozu. Ne? Beş gerek. Ha? Kıyın bala. Yürü yandır nerede bana. Hoş olmasa gerek. Kızmatta. Oo kaşgarlar duratıyor. Koyuşlar. Ökülden kaşgar ekin ha. Vallahi. Assalamu alaikum. Kandaysın ari? Kim baldarsın? Ben mamurdum baba. Жақсы be қандайсыз, тінсіз бе? Ya деп. Bu xanды байлап қойып тұр а? Сен сұр қоянды ғой. Бұнысы хан дейлі, қарарақ екен. Мына сұр қоянды екен. Екі өттен бар екен. Тамаша. Таза хан онында тұр. Yaş ballar birinci eşek mini ürenekten atla görmüşüm. Eşekler hizmet öte çöm, su taşıdı. Eşek minbеген palvan жоқ деп қойды да. Тұра. Olanı birinci eşekini üretip hemen atla üretsin. Gel Cantara gel. Assalamu alaikum. Келді, қандайсыңар? Ассалаумағалейкум. Жақсы, саламат, қандайсың? Саламат, қойды алып шықтың ана. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қандайсыз бе? Уалейкум ассалам, қандай? Жақсың ба? Саламат, қандайсың? Ассалаумағалейкум, қандайсың? Брат, жақсы ба? Қандайсыз ака, жақсы ба? Біз ба? Сәкін, өзіңіз? Келдік. Артайға қандайсыз, жақсы ба? Көрінбейді десе, бұяқта тұрбайсыңар ба? Қачака, бірінші көресі Маңайлар қандай, зор бұ? Бүгін зор бір есте қала тұрған күн болсын, а? Қымыздан Кет. Kurban sağlayın. егізді. Беремесек 100 сериядан oruç tutarız baba. Айтпайлай қоямын десең а? мен шынымен
Бұл жақта не болады екен? Аршып келе шул жаққа бекінді ғой. Не olacak шамал gene. Tayın çoğun. Bunu bilen mi? Yok. 7-8 ben tuğan bir barış olsa o gün ne sağlık. Бұл жақта қой сояда тоқсайды деп мен сіздерде. Ассалаумағалейкум. Салқынға жолы қандайсыз? Жақсы ба? Салқынға қашасыздар, бұл жақ салқын екен, а? Шамал екен. Деп. Тәнті шүгір, сәкін. Beni bir ay toplatıp durup satıyoruz semizge de görmüyor musun? Koya gelmiş bu geçen. Тема басталып қалды. Akırı güvensiz de ölüp kaldı. Suratın balları çıkan ele carayı verdi. Yılda 2'den 3'ten erkek tüsü baylar alıp koysan okşan gelöyle ozdan çıkan. Çekeden caradı. Sur koyun ortası yenmez boçu. Ortadan mıldıyrağı koç. Emeligi balalı olsun, ham olsun, bek olsun koyuş gerekende kulu bek, tezek bay koy. Şu attağı жақсы təsir edеді okşaydı. Yani şu suratты koşup sur koyun lineye olup gitti de. Reklama güçlü oldu dostum. Hem sur koyun değil Aslanға okşagan maqtay turgan, Xanruqты maqtay turgan sur koyun degan болып қалды да. Жоқ, реклама бұл мақтау менен емес та, результат болса анан реклама өз-өзүнө кете берет экен. Sur koyun azırkı atlar en güçlüsü özü. Ben aytkaным atasına, berki akalarına arasında ançalık жоны mesele değil. Berkiler öte çoğun жоны ele de gigant atlar da hem azır aytsam. Нечкара эле ат болгон экен анда. Sur koyun dile şu 1.60'lık pas emes 1.60'lık at ele de bir okunday sportivni sındı at ele. Gelende bir 60 bolsa. Çoğun at ele de. Abi düşegen suratı 1.70'lik at ele de. Buru al kapkan ben 4 şart at ele. Al öte çoğun ele de. O narağın karşısına direkt otur oldu. Bu var eken ayda. Arak var eken. Бұл Hamitten Boğazagan qarındaşına surgan dençile beret. İçine perbeytey. Bir söykü Payın da beret da. Boğazagan oşan da ayıp bergen. Tartıda birini çeçip ağlar. Endi tokta Öçüre. жоқ. Men Kuvat özünden uqqam. Kuvat eken. Kuanç. Dengim. Kuvanış burun egesi. Emi tokta. Sebep ondan da çıkışı mümkün. Kuvat eken tasdiqlaydı da. Ayalın o'sha shashilish bo'lib, söykönü bitirib ketebiz deb, düşegen qarindashini söykөsүн saldırgan eken çoğun enesi. Anan o'sha surgoyon taydı beredi eken düşegen bir söykөгө. Berip anan al Şamşegan ülkesi onu onda uyu Kamit aka degen var, mal doktor. Kamit akanın eşiginde turgan deydi, kulağı değil deydi, jün uzun bolup. Anan bizde Mukan akabız var, Mukan degen. Kamit aka men көңүлү жакынлы Uşu жақсы аттын нұрығы алып қой 40 000-ге саңа берел дейткен әлі құлдың күші кеткен малы. Сургоюндун өзүн. Surgoyun өзі. Мен bir базардан bir екесе қымбат айтқандырды. Мұқанага барсам дейді, боққа бұланып, жүйініздің екі құлағы дел деген дейді, ешектеле көрдім дейді. Анан бұның ешек екен деп келе өргем дейді, тиішіп. Анан кейін біреу алушы қуаныштар алған бұ, ошенті өнен surgoyun болып шықты ошолат дейді. Өзі bir сөйгөнгө неме болгон. Демал туғанчылықша кеткенде жиеніне қарындашына берген екен бір сөйкө. Ромбик söykü. Бул Сураттын баласы Сургоюндун историясы ушинтип башталган экен да. Ооба. Анан ал эшен кулабан бегебеге көрсө айтат. Ичке алып да сарат бар эле дейт. Узун өтө киргил ат эле дейт. Эми күч малына чапан экен да бегебегелерим. Kuyruğun tüp-düz kılıp yürüt ele deyt. Oşal atты sarı bege koyup ulo beyle deyt. Oşondan oşonu 5 kempiravan saratı düşkön deyt.
Annem gevril ölüp ölüden düşüp aldı. Devem bunday talaş bulut da Daniyar aytı odapı. Ha Begoygan tasdiqlagany enesin men soyguzganmın dedi köşkö. 800 qanchayam so'm pul bolgan dedi ötkende. O'sha Sarat'ın enesi. Atası o'sha Eşenquldan Sarat eledi. Bir atlardan Bak kitapta o'shentip aytılıp qaldır. Sebep men enesini soyguzganmın dep atpay Begoyga. Anan Sarat'tan 2 kogat düşüp, kogatın ballarından düşeganiga düşüptür da. Ha düşeganigidan biyagım jaynap ketdi. Yok. Азыр эми көргөн адам эле жаллабаттыктар көктү сургоён дешет. Сары болсо хан дешет деп эле эми бирок хан болбосо хан деп кантип айтасың да эркек башың менен. Nemi? Ey, Cantöre size koşanlara aytıp koysa jet atan var mı deyip koy oldu. Nemede? Угуп алгылай. Cantöre bu Жоопту. suratlığı ming bolup ketdi da. Biz bilgenden. Hazır bizde ele surat nuruğu dep kaldı. Suratın balası özü bir 10-15 ulakçat bolgan. Anı nevre çevresin koygun adamın aygır koyup attı da. Soyulбады deň, ha? O, ben onu söylüyorum. Mingiçem koyup. Jalan aygır koyup. Anam bu sattım o 330 milyon. Gelip çıkan. anam hanuruktu. Ханырык Biz de жөнүндө. hanuruk hem gelip bunu Sarat arkalı tanıdık da. Özbekistan'da oturup bizde bilmeydik endi. Karagaçkan'ın atası Ulakçı toru bolganda İbrahim Hacı aytdı. Al Karagaçkan'ın şerigi şahmat dep torat ele dep men alıp ketip blogerlerin aramında çındıkta aytpay etkende. Dem al bizge okşogon jalgança aytıp koysa aytıp koyrat da. Ооба. Braslet özgönden ketken av bu da bizde yürüdü de. Ali Mamiyeke çapan brasletçi. Oşo şahmatın balası ele deyt. Bu sörsün canın görgöz şerde tuğulgan deyt braslet. Hanuru gen. Al Ulakçı torunun atasın. Ulakçı torunu Saymala'da Cumatay degen çal satkan eken. Anın nevresi Ernazar degen eken onu kentler tansa gerek. Oşo izilde taktavadat değil mi akelerinden surap. Ulakçı torunun atası Karajal Sartorat bolgan eken. Aldağı jakşat bolgan eken. Karajal Sarı Torat'tan Ulakçı toru tüsse, Ulakçı torudan Karagaçka tüsse, Karagaçkadan Kogat tüsse, Kogat'tan Han Saratlar düşüyor da. Bakal aka tam derdingizmi? Öyle. He, mana. Bro men hazır bir yerini aytayım. Bu Cumatay degen yerinden çıkmayın bu özü Ulak torunun atası Karajal Kalkoz'un atı konugan eken. Ova, kalkoz. Kalkoz'un atı konugan eken. Ben jejemi özünden uqqam da. Oşo Karajal'ın balası Ulak toru özünden atı konugan torat deydi. Oşo sabinake çağıp oşo Ulak tol oşunda atka nam alganda Ulak tor degan at bolgan. Anlar neme düşkön? Karagaçka. Karagaçkada bir kök düşkön, boz. Bozdan da bir boz düşüp, o 5 çağaçta oşo sabır degenin attı. Sonda bakalek kolkozun adı olsa Rusya yok kalavuz ya kamera yok kalar. Karabayır. Turup turun, he. Turup turun azыр. Aytып алсын. Oşo bozattan han düşkön. Hanlar özü 5 o düşkön da. Amno tarat oşo hanны şehri girdi. 2014 uşular түшкөн. Ha uşular. Buna Gülsarat uşular. Var. 14'ümüz 4. 2004. Var bizde. Mike Tyson kaltak jegende түшкөн экен да. 2004 kaltak jegende. Ha oşo handan hem bir yaktan Gülsar'dan var orada. Ulakçı toru orta at boşu dedi İbrahim Hacı. Men öz gözümden görgüm dedi Samidin palvan Ulakты tartayın dep ketip atkanda çozulgan ulaka başın salıp yürgen deydi. Sonuç Ulak toru degen nam algan eken. Ошондой жакшат болгон экен да. Суроолорду эми берели. Кимде кандай суроо бар? Bereyim hazır. Maşraga. Siz мындай тосуп калдыңыз да? Maylı. Жок. Gülsar'ın Жака жылуу болбадыңыз да? Kaç? 21 asli dep koydunuz. 21 yaşta eken anda 2004 yıl Yo kullanması. men asy demedim. Bunu men bilgenden pışsında mına ulan eke var onu havada. Uşo жакшаттын uruğu da bu. Mıkşakege alıp bergenin görgömün. Bunu sayda ulak bolup Ali Musa'nın atası Kıdeke geçke salıp turgan Sarat'tı. Oşonda pıştı жаңасы yoçuda öspürüm jaş mahalle. Anan oşonu hava ak tutup koyup Mıkşake 2 yıl koydu deydi. Anan al satıp bunu kızrakların başına Hüseyin'e aldı bunu. Sarat айтып атасыз. Sarat. Al 1 yıl koydu.
Anam bu tekemiz 2012 fevralda geldi. Oşondan aygırgın eseptesen bu teke 14 yıl koyup atat da. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 14 yıl koyuldu. Gelgenden beri deň, ha? Mıkşakada 2 yıl, Üsenekada 1 yıl olmasa 17 yıldan beri aygırda uşular. Mana. Ошондо 21 жашта туура экен. Жашы 21 жаш. 21 чыгыптыр да? 21 чыкты. 18. 2007-жылы. Atça şey ötkende. Bala sarıp kaldı değil mi? Nurmamет aka. Суроону бериң, aka. Россия мескени деп коюң. Rusya degençi Rasa meskeni. Туруң азыр. arılaşış gerek. Ha. Misal o'sha Beshkampirovanın sarati Düşegen kögatına çoğ bolğan emas da. Düşegen denesi kolxozun жылкысы Rossiyadan kelgen belirden dedi. O'sha uchun çoğ bolğanda. Rusya'dan gelip çoğ olğanda жылқы bizga. Ona Polokvegani gideli Sapkozun жылкысынан da aralashgan. Vattu va. Ha, Türk tamır Rusya'dan gelgende Tamam Rusya'dan kelgende vattu o qaniyga. Ayzatdı. Сургаян. Yo'q, turib ama xandın. Qıştaq bu qaniyga. Ha. anan o'sha Анын да билгендиги бардыр да. sen bak Но баладагы бар жогун билет. qarashgan çoğ bolğan ya meni Кичине жашып өтсүн эле сүйлөтөбүз муну. Азыр жашыраак. Allah aşkına olganda ötkende qaniyga hali Ayağına bak. Men qarashgany ene özünden görgönmüş. Aşta oturganda aytpay. qarashgan enesi o'sha kolxozun çoğ жылкысы dedi. Polvon qaniyga. Qaynatası күчтүү. Oo. Abi эч нерсени кыркпайбыз ама кайнатасы көрүп коесуң. Oyladım söyle. Fan gruppa. Yemi. O kişiler de hem turasını aytat da. Ооба. Мына азыр бул жак Маширака базар коргонун тургуну. А бул жак Бокендин тургуну. Ууп турду. Бар жогу туура келди. Эми ушинтип баягы жетпей калган жерлерин кошуп туруп анан кийин билип алат да, билбегендер. Ар жерде барып кичине бурмаланып айтылып калат. Ар кандай маалымат кетип калат. Agi mandan aganda bot da. Bu tura setilemen, tura emas düşünüp kalışı mümkün bunday olur. Yok maşrap nime. Bütün Rusya'dan gelgen için çoğ olğanda ekan жылқылар. Hem arılaşır. Arlaştı şekte. Bu da çoğ boş kıyın. İşte arıgın bolgandan Ha. bu kolxozluk sahasına gelin bilmem. Kolxozluğu baktılek. Buna dakanda 2 vagon getip 3 adamı geri olğanday. Rossiyada kaldı. Rossiyada жылкылар деле bizden bargan özü. Anan hem alar haligi bizge okşap zat kuup basım jasabayt. Hali karabay südüretken atlarga ele basım jasay bergen üçün köpeyip ketken da. Alarda деле arasынан çıgat jakсы. Көбүнчө гүлүкө даярдашат экен. Гүлүкө. Спортивный чукаган. Улакаңызды камчын затын култуну деп көбөйтүп алып атабыз да жакшатын уруп. Туура. Rusya'da bırak meydat görmөлүк deyçi. Аршак ака эми сизди дагы сүйлөтөйлү, э? Кара шалпаң боюнча айтып бериң эми. Кара шалпаңдын Erçeveka bir oңдоң эми. Bir oңdоң. Kara şalpağında kanıya jakşı ettim. Bunu başlayıp jakşı ettim bana karaganda. Kara şalpağında 2013 alıp 6'dan 12'de bir al koyganбыз да. Бургурлар, кичине турула. Нормальный маалымат алайлы. Benden 5 urgaçı bir erkek çıkön da. Bir erkeğe can alimeye sattım go. Aksıga, Ravşen'e. Alabuqada sen. Alabuqaga. Şu oldu da bende. Кара шалпаңдын өзүн каяка саттыңыз ошондо? Kara şalpağın da özü öldü. Өлдү. Кимде өлдү? Kanıyake'de. Балдарынан бар. Var mı? Кара шалпаң Ötkende bir girsen grup arası salaş otkan eken. Kanıvegadan sırasam golosunu ayda koydum. O 60 kança olsa dedi. 5 dedi. Boyu mu? бою? Кара шалпаңдын бою. Göğü japalak atılı dedi. Öte çoğun atılı. Al atasından küçtüyle de sur koyun. Сургоюндан да? Kulağın balı var go. Kimeli bizi bırak. Mirlan mı? Nilanmez. Tamam. Kulağın çarpacak. O soğuk. Osa.
Oso uzun go. Kara salpağın menен келген ушу айтканда 1.65'tün üstü uçuyor. Ayt aka, o gölөккөгө отуруңуз aka. Siz жок болуп атасыз ол жерде. Aytaka ber. Aytaka attı çüden. Хан группаны көріп кетемін. Qara shalpon attың күчтүүсү эле да. Андай ат жок dey. Эми, Ne sizin atlarınız boy kişilik yok bana harçı ekan. Жаңыларым benim. Çoğun belerim bunu kaçtırgan bütün. Biz çoğun erkek küçtüle açtı öldürüp koyduk. Кара шалпаң бу Сургоюндун баласы да. Өзбекстанга кеткени чынбы, жалганбы? Тайсон деген нам. Барып кайра чыгып келгенби? Тайсон деген нам Өзбекстан алган да бар. Мына. Кара шалпаң Тайсон болгон экен да? Өзбекстан ошондой нам алган. Qara shalponni boyundan tushunadi. Мына Shalponning balasi. Kergutпу? Dalili yok. Kergutning enesin mendan olib ketganda G'aniyaga. O'sha yili qara shalponga qo'ygan. Öldü kara şalpaq. Anan ala chipdi, attadi, onu Allah bilir. Oşa ana şunday. Biroq naq qara shalponni qo'ygan. Mendan ketgan, hozir uni Qanjar Qadralit o'sha bi. Qara shalponning balasi deb yuramiz. Oşo kara şalpaq. Haraka oşa. Bir cumada algandı. Мына. Тима суроону берчи. Кайттыңбы? Кайтпа укам. Kara salpağın bağız kara gel. Keyin oşo kara şalpaq koyulab, karager koyulgan bu. Арчебека. Арчебека. Olgandan karager Zegiço. Aldı. Aralık oğlum talay. Bir cumba. Turçik 3 gün amul koşun. Surgoyunun özün balası bu. Surgoyunun özünün balası. Gevrat, buzbayt, ayağıyan var. Бирок мына силер илгертен жылкыда жүрөсүңөр да. Мен деле кулунду карап туруп кайсы аттын баласы экенин мындай неме кылам да, сынашымчачы. Сары аттын балдарын көрүп эле тааныйм. Мындай ошол жерде мисалы сары аттын балдары коюлбадыбы мындай окшош экен депчи. Билесиң го баласы эмес. Бул Кергут менен формасы кандай болуп калат ошол? Ataları birde var. Karager de şalpağın balası. Misal. Eko birde. Bir de ha? Balası karager. Bu karagerden 1 milyon satılgan. Qara shalpaqning balasi bo'lgan bilan ketdi. Yeni tarafı 5 ming kelishib ketdi. Ha, ошол жака тартылып кеткенден, а? Tartılib ketgan. Түз жагына. Торатына o'xshab ketdi suны. Бирок жанагы кылыктары, басыктары бирок бар, а? Сургоюнун өзү. Талаш жок экен демек. Andayga, Janturu. Ау. Adamның жақсына дил, аттың жақсына дил ошондой негатив пикир айтылып да. Туура. Эми карагайырдын чоңу да канткенден кетипка тан бериш керек. Ал биздин өрөндө анын сенасына ат кетпеди да. Немал жакшыбы, жаманбы тан беребиз, биз сата албай атабыз кандай пул. И чоңдугу да жок. Onda çoğun at çok. At çıkar satana tam beriş gerek. At çaptırgana hem tam beriş gerek. Kırgız özümüzdün жылкыбызды баалабай чукуй берсек болбойт. Жакшы жагын айтып коюш керек. Наоборот ошондон кулун алып көбөйтүш керек ушу. Эң туура сөздү айттыңыз да. Бизде азыр бири-бирибизге колдоо болбой атат да. Азыр бул жактын аты жарап жанагындай болуп атса, мына жанында отурган менин атым күчтүү дей турган заманда жашап атабыз да. Ошо мисалы Çok men. At çok azı. жакшы атка мисалы Бактилекнин аты жарап алса мен пут тозо койсом эле менин атым ашып кеткендей сезилип жамандайбыз да. Буну эле мактай бербөйлүбү? Меникиде деле ашып калар. Туура. Anda adam aldı. Bu yaman jagын aytты. Andalarım gerege. Gere ya жашоо. Timalarda tartıp koy timalarda. Andalarım gerege. Зака. Men jeğenim tartçı Eldos palvandı. Элдос Балбан. Bekbolsun palvandın jeğeni. Жен, молодец. Бул жакшы жарап атат. Дондо хан жатат. Париж турат азыр. Париж каяка кетти? Үйүргө коюрсуң го? Жакта дайыр экен. Торат менен таанылган. Кулунун жакшы пулга саттыңыз, а? Каныбекке да окшойт? Ооба, Каныбек, Данчак Каныбекте.
Жөнөкөй Каныбек эмес, Данчак Каныбек десе тааныйт. Жөн Каныбек десе тааныбайт. Мал деле ат менен таанылды да Каныбек деле. Ооба, туура айтасыз. Бул Кыргызстанга ат таанытат экен да. Жакшы аткармасаң дең, а? Жакшы аткарбасаң тааныйт экенсиң да. Аттын аркасынан эл көрөт экенсиң, жер көрөт экенсиң. Мындай тааныштарды арттырат экенсиң. Азыр туратыңыз каякта турат? Айгырда азыр. Канча бээге койдуңуз? Так, 18 туар деген. Бир кулун бериң мага быйыл. Жөндүрөк кылып. Быйыл түшпөйт, былтыр койгон эмесмин. Быйыл. Бирөө түштү эле, аны кече сатып жүрдүм. Канча кетти? 250 ге. 250. Эмди жыл түшөт да жаттыра. Буйруса убакыт келип калат ака. Ооба, келет. Сиз ниет кылып коюң, биз ниеттебиз. Ошо укама берем деген деп. Ооба. Жакшы. Алла разы болсун. Сен доказательство видеобуз менен алдым деген. Мен нерсе YouTube'дан өчпөйт деп кой. Ооба. Бул өчпөйт. Аз шекеден сурайбыз. Нурмамбет ака, сиз кандай айгыр койдуңуз үйүргө? Мен Сургоен. Мен Түсү дагы көк, а? мен сургоюнду койлашпай, мен Суратка барат да. Сураттын небересин койдум. Кайсыл жактан кандай маалыматтар менен? Мен атымы ээси База Коргондо Парсиезде Насирдинбек Сөркул дегендер ошолордо тууган экен. Баласы Попош деп коет экен, ошо Попоштордо тууган экен да мен атым. Ошо Попош менен дагы эле азыр мамиле бар, сүйлөшүп турабыз. Видеолоруңузду көрдүк, ушу камабапсыз дагы, а? Ушундай эле апарып кой берипсиз, кетиптир жана. Эсептеп өткүзүп бердим, алып кетти. Суратка. Күздө кайтып келсем эсептеп алып алабыз өзүнүн. Жакшы. Канча жыл койдуңуз? Мен былтыр алдым, февралда келди алам. Быйыл койдум. Былтыркы атыңыз кандай ат эле? Былтыркы өзү жактан Капаш деген бир акам бар. Ошонун атын койгон. Алам жакшы убакка чалып жүргөн ат эле. Жакшы. Бээлерди кылдагансыз. Кайсыл уруктардан бар, айтыңчы. Менде ошо чекир уруктан бар. База Коргондогу эки бей алгам, алам жакшы урук. Бу чекир уруктан бар деп калдыңыз. Чекир урукка кандай баа бересиз мындай? Реально. Чекир урук жакшы, мунугу бир бем ошо кеңештен алгам. Ахиллес. Эми атасы 390го саттым деген, ошону 490 кызы бар бири. Бир бем ошо 60 жаап жүргөн чаянын кызы. Жакшы урук дегенден ошо линия кылайын деп. Эми билей саларды көрүп эле жүргөнсүз да. Изденип ошо линия караган, линияны изделендип биз да ошо линияны алдык да беле. Бир кулун саткансыз билесизби? Ооба. Зор ат болду да ошол. Лупарик деп алганбыз. Түсү көк эле да. Ооба, ошону мен саткам. Ошо какара ошо Көкбенин баласы эле. Көкбені. Жакшы. Канча бээ бар азыр? Бар. Жакшы. Айтып коерм. Бар да бир үйүр Бир үйүр. Сурат кетти. Сурат кетти. Кулундарга чала бересиңер, ушул тааныбагыла. Эми сүйлөшүп агыла, өчүрүп турайын, а? Катып туруп калдыңар,